Samoa ai ngala oe ua si iti alo tulanga. E o te whaatana whatu le tātua tunu o le nei fo e vaenga o le aso. Ia, o le aso tofi nei u whama e fo e vai aso ia o ese fo le tātua tera noa. Ia, ele nei vai aso wa o se aso vai aso wha apitoa. Ia, ele tūlanga while le sāwhenga i lo tātua tunu. Ia, ma le whaelonga i no le tātua malo tuto. Tasi le aso na nafi lautua nai. Ia, manatu, ia, wa tau mai mo malava e ma ua ia tūlanga o le tūlanga nei ai ia le whaafuina o le sauninga wha le malo ia sa whaatau tei le malai tia whau ia le whau tunga tangi le tātua tino ia le sauninga pupo pe ama le tolu i tū la sa whaafuina mai ai mai e tale tū la e toi lima mai le ono ai ola lol mato live foi lele sa mato nga lui fa tasi mal vanga tato malo e le tu sa oi nato tato a fa moi na man nei le tau o fa tai le tu ele I palasi ni ti munga pa ono le tai ao atoa na mai de va veao le po ato ele ise ti muna palasi e fa solo mai lava se o na mai ale sauninga le ma me lava mai na umano foi ta pero man manu le tino mai tai e ol tulanga nei ai mai tawina foi le le to tele wole to tusa mal tulanga sai ai I fu'a umal ta to tunu ia ile tele to sanga uma vai wa esel ni to sanga ia pe a fai foi sa to mai mo mai tau mai ia wole ni sa vali umi foi le a ongo fa la po tongo tanga wengal malo io e kalesia o le intu langa na on fa fia ngal vaengo malu le malo sa fa fia e mala tu sa vali fa alo ia foi le fa alo foi le I malo fa te me wa sai ai I komsina o suio malo mai atu e fa fo le tu tonu le tatu tunu ia sa fa tasi mai ai ia fa pena foi ia le kabineta ia fa ma sui umol parlemene ia sa fa tasi ele asona nafi man ia fa moi ia le au tanto ma lor sui au ia vaenga o me sa ia ma ne ia le o le asona nafi ia wole ni mato fa fianga ni tem ia le o ta otol vaenga o komiti ia le mai an sa ninga fa ma lo le sa palasi ia ma fo ina le malo alela o ta tia tunei ile komiti o le vaenga o tapenanga o le tuto tasil tausang ato o la tau la ia la fata o to le vaenga foi lea o le fatulanga no o fa fianga mai afio anga te tasi ia le time ele lo mai se por kalame foi le fata o to mai pe fai masina pe fai vaiaso o la lava tonga pena stem mulia ia ta tia mai se por kalame ia matanto wo fata se foi le mai mo ia a ole anga I tu lava ia I le masino se tema ia na te mel te wila ia tu fata si mai lo fa fianga tele la mai mo len fa ilo le fianga te mai te palmi ola sa o tele la o mate penta tu te no foi isi ata to maftang o tarwai ia ole ai matama le o tu nga la to e foi tatu la tatu to e matamate tu nga fautasi
Oi so. Ia ma la tātou toi alo vai fo ia i mtato vai fo ita alonga tu wai o tātou tunu. Ia la toi fatou toi ai. Ia ile te mile o le te wila. Ia te mi fela le wa okuso. O le wa a mata te tala i nā mai le asomo mo okuso. Ia tua oi fa va ma lo. Ia o tātou mai isi atunu. Le la ua fatang sia le fele le mai foi le company vale le Jetstar o le Qantas o le Airbus Fiti ia le New Zealand ia fele le mai la nei mon mo le au mingo tātou malo foi le ia lona winga e o atu nā te wa matan to tumu ia le tātou tunu o foi le matoe va ai tangata mai fafo po turisi o le vana mo watu ai o se feilo inga ma le vaenga le o faletali malo fo ile vaiaso yo na tuatu sa faalia ele presidente o le vaenga le sosi le o faletali malo ele tai nga fatia e tatou te mine nei e nei atou sanga fo ile ia le toe e faafingata le tulanga le toe te talao o tātou pōrasia mō tātou mālo malanga mai tu ai tātou lava tangata tātou tunu wa atu malanga mai o le iai lava o tātou lava ainga e anga iai e anai o tātou mālo la i pe o tangata turisi mai sia tunu e o mai la ia pe o whantani mālo ia a o se tūlanga e le o taruai le afianga o te mau ainga fo le o na ia fo i business ia o isi whale wa pesa si asi le vaenga o lautustala ia o fo ia tātou le tio sa sia maafia i tele o faltani malo ia e taitasi pawal faltani malo pito ma nei malelei le sala fai o i le afenei le amo i le faltani malo le amo lai lunga le tūlanga le standard e foi le maulunga o lai tu maua maintain le tūlanga le namo tani ngā malo al tele lau isi faletani malo foi le tātou ma fale foi e tato atunu i motu tele sala fai fa pena foi nei ia tele avaenga tu fi fa le leia o lai ai ia tele vaenga tu fi fa le leia ia sa va era o fenga o nisi o te puni la falta le malo ma fale foi le mo lu mata fanga vaenga fa pena ia o mana o mi to fa le mana o mi se le ni te le lava e to fa le fa pe fale o foi mana o mi to fa ta o la voi to wa fa ta we mi o la o po me to fa le o vali to fa le o va nga yo la papa o pala masui wa pe ne sa o sa si volta to le tio ta milo le motu sa vai o mtu atele fa le malo sa le tu lang ma o foi le wa le to tu mal tu lang le na ai sa vali le papa fo le wala tu loa e te fa longa tu fo le momi to e lata le te mea e nga wai la papa yo follow fale yema palasi fa le to no sis o tu langa te le se le ne to fi fa le o nei va nga ia o ta o lo ta mo fai la vale me sili e nei o ta tu business la ite no winga pe on ta o le president le so sile fa te malam sa lo se me ole lua tau sanga to e tau fai mo nei se le nim tau fau e le ma se melte mine nei o mo fai fa pe tas ya le fa le lenga uma ato lo no e fau a wa i la se vanga nai na fa ten malo ne tau langa la to ia pe tau mesina fe o lolo ia pa o me o le ai on tangata o te ai na ai fa le tani malo ia o le return to paradise le toi foi le paradise o le ya to le condition o fale le ai o villas ma fale foi le le ya pa elo finga ringa pa na me o le ni malo o nei vai nga la ya ta pena to le muta to ni temi anga ia tu le na temi ia o le toi te tala to le na fa to oi fa malo ia mo toi foi malanga me to al toi foi mai o to watangata lo to foi na fio mai tanto no ma toi foi mai ai io le ai ma nel tanto fale o tanto fale o ia tanto mai su ka fata sia ia sau nei le me la ele niu e niu ia o le ulu o le fai to te mai fai ele temile
tau te foi mai, o te fotu le si fuata le ulu. Pe tau i le ma le si fuata le ulu. Mo watu le fuata le moli, a mata na fotu ai mai le fuata le mango. Tau te malanga malala te mile, wa mata na tu tonga el tamala lea. O nei whala au e tato tau mafa, tau mafa le mango ma tato ai mango whaatasi e nei. Ia ma tato to tatal noa ma whai tato, o le iso ni mapu o. O le ni mapu. Ia o le ni mapu la pe o la aso sa whai le mapu. Ia ma whai tato mu o le komino. Le tato whale o vile le na edwatu o. Le sa e masen ta whao e ma moem tau ta inam. Ia tu me tato mu e na le whale o le ma. Whai tato komino ia ma inuti le tau mafa le tipo ti koko koko Samoa ia po se la mo le fai po se mo ngalo le vana masia ia mea ia e tulta me te fai mer fa alif ia ma se suai a foi le ia o tu e vai ne te lol me le oye tu wola le langa fai ngofi tu walu le langa fai ngofi fai isi e pe le ngo le si pasi le fai isi tu walu pe o fai pese foi tato fai is so hia tato te nau i mea tanguta ma mea te tele mea te mine vai tala noa malisi o uso na aso whanau o nei o lato matua ato angol te fitus futa usang e whaltina sa leta ma na atolo na valus futa sita usang whamelta la inga lea na aso whanau mo le fitus e fulu o le toin ola na le au walau lio o le lua fe pe lua sufuluiva ola le wala au lia no mai to tele le wala au lia foi le fika tu o sol ma nei o meu matato masa ni foi le wala au lia e tele o tato pa anga o tato tangata moli mawina mfa aftai foi le ave vi inga le tu wa au lia tele o ia tau sanga o soi fo o nei o tato matu ai to no fo nim to ma fo ne wa to le vals futasi o to ina ia ai fitu se fulu ai valu se fulu lo mtu o to fai lo le fai fantas fa manat fantas no covid le sa polo come le fa na o le lo mtu to fai lo le fai fantas al melo la o fai o to ma fo o ka se te lo ni tu pe ave ai si le tu tu pe na se fe tu pe na le fo le malanga me fa na o la fo me la tu pe tu fantas il te tu lo e lo mtu mal to in fai ai na lo mtu o to in mal la fa na na o ta fa o le Return to Paradise tasi na tu ta o mai la oli na te mo la tana te la fiafi uma vai la a to mala to me ta mafa to ale a kuka i ta e mal sua vai na vela tu sua vai va to ta ma mafa to e foi me te lola o le mena luta te le sa mol te mini o le te moli mau to langa ia so fa na o moli mau to ia fai poi ponga langa mea te tau na fai fai poi ponga fa ia le al tele fai poi ponga na le ka na le toso fa tata le lima maula to ai to mai tai au mai fa pa ia fai poi ponga ia te tau fai fa le fai poi ponga ta o sa ning a so fa na ni so te le le tu pesefe na ma to fai ma fa na ave sa lo tu pelo mo tu mo to in pule la o fe la tau langa pule lo fai fi au ia po tau langa le kalesia o ia o se fulu ai po la lava me fai ia o le si vai fai la mo la ua foi le pule la ua la sa lo tu mo ia le seleni ta o tele nei vai ngai wo wa ngai ale fo la te fa longo tu isia so fa na o tipi u mai sta penanga mau ta penanga fale ainga o wala au li e fa se fulu fa lima se fulu la wala au li o na o no matua po to ina manai ta mai ti mala wa fa na ta no ma fa la to pinko inu ta ma fa koko Samoa nai me ai oka mai fale ainga fo lele e fifi loi fa ta si mata ma fa na o sil fale e na walo fa pena ma nei tele o nei va nga ia tatu to foi mai tatu tala no finga palota ia al tatu tenu ai mai se ia o se mai fa fo se temi tatu tala no tatu anga etue o le nei le sa malanga mai nei te lo tu o tatu tenu el minister va fa fo maro Australia le na sa tu amentua o le fenta no mai nei ia ile aso to nai sai ni le fenga nga saina ia male malo sa mo nisi o atinai le pisa la langi ma malo te tele ma tilo mai fa pene tanto tunu
Solomon na lele na le ua vava o nei, mai se tunu o Pacific. O le hale mea saina le fai nei le Pacific. Tātou foi mai, whawhea la Samoa le usaini nei. Toi foi matiliu me stemi. Tātou musika ai. Tovai sina pese. Nei musika lo lofa e la upele ile nei fo e a uli ya se maltatu te mi dos fu maltasi minute te e le tu line lua tatu tele no ile fainga palota mo mo le faina naf le pre-polling palota mo mo le tu malo nga ngai fo mo nga numero lua mo le fa ya la tu yo o mena restala e lua fe male tols fu tasi lua fe tos fu maltasi au tatu tu foi le tite tu tatu foi mai i palota yo mo mai o le
tausanga le na tea la tona restala e le lua fe lua sfumatasi e lua fe tos fulu lua e la tona restala ai o mana le palota e na o le afe fase lau fase fulu fitu e la to na mawhai o na palota na wha pasene fitu fulu tasi pasene o i la to na palota le lolo po fea leisi lua fulu iwa pasene e le palota la les e fai ala si to tele lau le palota e le palota le tausanga le te ne palota tele a le tu malo la valea o le wo mal tausanga le ne e le wo to e fai ne le la to palota la titi e sa idea le sui fai pule e lua fe mal tos futasi la to na palota va ai tu lai fa mo le o sa maunga e le pito to tele la tu tanga to woman restala e lima se lau se fulu lua so atu ai ma le fangoli lima se lau se fulu lua la to na restala e le fainga palota la titi ne tau na palota fale tanga loa e tolu se lau tolu se fulu i la to woman na restala mai o paia le so atu iai e lua se lau tolu se fulu wono i la to ia na restala o fatu valu e se lau valu se fulu tolu i la to uma na restala mo le fainga palota la titi nei o mata vai le so atu iai se lau fitu se fulu fitu i la to ia mai e te tauna palota o le angiangi e to lima i la to na restala mai ai ia masafune ia to ono se fulu wono ai la to le la mo le fa inga le lua fe to se futasi ai la to de wa mai lua la fa le palota na fa tino le palota mo le aso na nafi ia e fa longa te lo le bon fa tas mal fa longa ina o le tuto taso le tanto malolo na ono se fulu tausanga na i le fa tanga loa ia le hall foi le AOG ia male hall le fa kasai i fa tanga loa lava le sa fa tino ia tot se fulu fitu ia i le fangoli le AOG o le fangoli e to se fulu fitu pa lota i la to pa lota mo pa lota ai e to se fulu tasi i fa tanga loa man to fela la to pa lota mo la to e foi le tangata matutua ia le fanela listala fi paloto mo le ina ia ngao o ni fi o mai le aso paloto tele mantuala o le aso tolu le aso la le taiao fa ye lo paloto au tu paloto le fa o mai lo ina lo la to sui fa ito mo fa ito le alo ia o la to la e fo le o le ai ia ma foi le tausi mai foi le tausi matua ia la to la yo atu le mafaina na palota ia la tu tina po ta mama tu le tausi I fale I mot en vai la na fatino mo restala tanga tele yo inga altina ma ta mama tu le ola na tamale la so palo so le la tamale fatino la na palota ia tanga ta fo I fa ai mesela o fale palota la I tu tonu fa pitoa le isa lolonga le sa vai to isa lolonga le sa ye le si fa palota fa pitoa o le fare ta alo fo ile le multi-purpose gym le tona I mato e lua fare palota fa pitona ina ia male fare palota fo le fa savali ia o polu masavai le ita avale le e wato le ofinga luenga fo ile o te tona fare mai tangata I tu malo I te tauna palota alai ta o fi tona fare tan o fare mai fare mauta se fa ta se la matinam te mama tu le I le mapu fanga lele e pe vainga na e le mfai no mai fatino la to palot le fa palot te fa sa valia e anga I la va ye le ofinga lu ina o mai ana na restala ile fa ta tianga mai la o le fainga palot le ye ali tu malo ngai fo mangono tol su fitu o le va to te le ala le fa to palot ta ya le fangoli lo fa mauni mai tots fu fitu la ton palota mai ai ale o I fale tanga loa le hola le fa casa lus fu lima le fa tu mai na palota mai ai ia
o i lato te tauna palota le whainga palota mua. E se lau lua fulfitu na restala. To se lau lua fulfitu. Ai mai ane le tapunia fale palota mua le ana nafi. E na o le to onu se fulurua palota. Ia mantola. E mawhai ana whaatina le palota i lantou ia. I le aso a tai au. E mawhai ana o mai lantou ia. Pea whaapea. O la sa tuangia i lantou ia. Ia matangata vei sa whainga ringa sa whainga ringa i ngā ringa fo i o unanga Tautua ia le mwhai pe o lautu stala vangai wale mwhai no atu whaatino lato pala. Ai whaatino lo lato pala ta mua lea. Ia mawhai ala na pala ta lea soa tai au. Ia, pe la se tūlanga ele i o le afa. Ia, io, lata le afa i lato i sa te tauna pala ta mua lea na nafina restala te lau lus fulfitu. Ia, ai na le onus fululua. Taltelia le aso tai au. Le palo te tele. Ia, i se tūlanga. O le hao ia le ia mai loe fo se sui mantu to fa sui ia e tau wa mai sa la fai lua sui tu to tasi ia tu tai to tasi ia sui to tasi le fast ma sui to tasi ale HPP ia onai vaenga ia o tatu finga palota le wa fa ai lo le palota mo ala a va wa so le mo wa mai ata matala mai na ia o wo fo mtato pa anga me sala fai ya son nafi te peo sala fai le ulea le moto le sa pe na matua ta pena lava mo le tutu o tasia fa me a mata tu vai tu yata manai mena so ta me fo i nei pa angal tanto le tio a mata tu isa lo longa teu tu i fu o mo fo le ma lo ai tu langa tu do tas e ma singa fu a nisi o fio si se tina ma tu nisi a fio ang si se fai fe au nisi o fio anga sa ia fu o vol tanga vai o tatu tu no ma nei nei wa na fai le la tu por kala me na fo lele e nai pausi sia ma nei malai fo ila tu te mo o ni sin fa ngan malai wa onga malai e kalesia e fai e fa tu no el fa mo le la sona nafi pe fo la fa for tu tatu office o vai tu la so for so lua la so wa lue man tato le pale fa foto le tato office oi o tinana neu la lue man pa mai se tata wai o le tala no ala to ale tatu tu fa vale fa ile e pe le o te o no le pale lue mai tina ya lue am tata oi la na me fai mai se kakau no fu e ma ne fu o to so ve le pale angau mai kakau no pole ke mi tato no pule timi ila of ta woso mele ta fe alu mo vole me ta fa tu tu te tala ila no to fu ana e su ese si pa fa ma wai ya anto e fa ma lu me se ta sutina fo ile le e ta malo vale fo si tina ne ma na sa no ya ana ya la to fu an ta tau fa i to la lu fo ile e me fa la to sa ni sa si fu e nga te tato il tanto malai fo le ale aunga le kale se fitu le ngatai ya si se la to fu ai ma tu ye si mele fu atelele tai e tai e mole no ya nai ta le ta ina la le se fulu le water te man tu fa la vai luanga le pola so lua male so lu le pola so lua ta su e tau le la ngona le ale sai lini fo le vanga fu mo le fesa so le ale va o pu ta valema pe o to ma lo le man sa mo te man tu le foi le iva le tau sanga fe se lo iva le manu ma lo ta to ofeli a Australia so le fe e o tanga te lu la wala ta vale va o fe e o pu ta vale fe e lu ma to tanto office le ala fe e me sai lini tai no e longo no fa longuina me lunga le palisi va fa ta long io la tana wasa fa tu ina tu foi lele e fa ai luilo e tono nu mafio anga ile atu nu ato e o le wa lia i tu la o wa ato ai le onus futo sangal tatu tu to tas o tatu tau langa ele e an te mo foi na o ia le plaza le vaenga le fa le nupi fa le plaza ia na fai e moli fo le Christmas ia tu siela i moli le onus fu tau sanga
A tātou taulanga ia, ele si mea fau foi le pen teu mamauta le malo, foi le ia ai pe o oi mulinu. O na sa fatino I fofanga, ia mana ia nei moli sa fai ele fa moi. Ma nei a foi se swing on neto sanga, ia ele mai ta watu fo il tātou tuno, ia mata fo ma sauninga sa whenga ia mai si o tātou I tu malo ma whianga te itasi. Ma nei fai lava latou fa'afiafiaga ma vaega fa'apena ia ae sin tatou musika ia nei talanoa o mi foi tatou foi me tatou talanoa la ele me lena fai ele minista o le vaʻifafo a Australia lena saunei ia lena saunei ia le taeao le sa felefeloaiga ma le tamaʻitaʻi a palemia o nei foi le auli ia auna i galo nai live tusaʻo atu i le tatou government page le Facebook ia ele feloinga ma le tamaitaʻi palemia e lana saunoga faapitoa ia o te loa la faamanino I nisi vaega o le feiloaʻiga lea ma le malo o Australia ma le minista le vaʻifafo le malo o Australia ae o te loa o le foi e nugulu a tagata o le tatou tunuu e tatou uma la ele uiga o le feagaiga lena saini o mea I sa saini po se feagaiga e saini ma le minista le vaʻifafo le malo saina le sa malaga mai le faaiʻuga o le vaiaso sin tatou musika tatou foʻi mai ai lea tatou toe vaeva foi la ia o fetu o lona suafa safa lele I fisanga o Samoana wa fo nei male olive mata le tumo o loangana le fui vine o la urosa fua matala Emma eule che risoporto le fuoina o walaloto uali wale vaiosina e loloto Fetu ea o la upaanga e silitasi o e loangana Ia tanu mia so se io alofanga O te io e mao amene Ia te o e fetula o pele E sili lo tau I peni na matai manetele Tailo ya rasi o le panona Masusana sarona Befa tusa ina olo alofa La upele ilo uloto Ma ima upeana ya sepoto Na te fascina mai O awala o la samiloloto Ai sei o ta mai moina Le fe pula fi mai o penina Fe tu e la o mamma o le pule o iaita Le tioa o Solomona Mana upu fatupu alofa Ile lili maona funga Peole rosa Wafa apena o umo Si alfana ile salotonga Fetu e fascino pea Ile fala O te io e mau amene Ia te o e fetula upele E sili lo tau I peni na matai manetele
Tailo ya rasi ole panona masusana sarona pefa atusa ina alofa Ola ufa atala ula lena etuma pelo alofa ia soma ero olava ile iunga fitu ele mana mea e fa asili silina le langi e o ai senate famaliena o te io e maua mene ia te oe fitu laupele e silo tau i peni na matai mane tele Tailo ya rasi ole panona masusana o sarona pefa atusa ina alofa pefa atusa ina alofa pefa atusa ina alofa Whaafofonga Samoa Oa unea I moa O le toa ua lewa Ua o ti ai sema Wasia unea ula Ua wha moi moi Tō whatu tongi Ole aoti Oi tō whao e launia Ole a mabae nei Tautua Tō e lili ulo ma whau whau Sairi se tasi e taua ma whau Ole a se ulova e mai lea Ai ngai le tari Ma le ulu moema E malingi loi mata Tangi o loa mana Le tu malosi Ave I le palapala Whaamanga loita Le tamata le ama Oi tō whao e laudia O le amabae nei Tautua Tō e lili ulo ma whau whau Saili se tasi e taua ma whau O le a se ulo e mai lea O tō whao e laudia O le a mabae nei Tautua Tō e lili ulo
e tau anga whau. Ole a se ulauma ai a mai le au. Ole a se ulauma ai a mai le au. Ole a se ulauma ai a mai le au. Oh Yesu, ole vine moni, a olala I tato. Oi tato, a o Yesu, ole loko. Wahafio Yesu ile langi, ai tuhua ole neila la langi male polo a ina, ia o tofe alofani, ia la ubele.
Ia, te fia o la sa o loto, ia o musika mai le au fai pese ale All Stars, ele nei au oli. Ia, e whaatalo whātu foi, toi avele nea wanoe toi whaatalo whātu ai paanga le tātou leitio, le siufonga le LAUMUA. Ia, leu whātasi mai o tātou ui e id whanema, mauta ka sim tu tue peo no tō mai mō mai utua. Tāti atu nama se vaenga o le tātou o le maunga le i vaia anga i le i tala whātai a pia o le maa nei ai o ia fwoi no whanga fwoi le maita watu ia o i lai mato tua o tātou wei vai vatu i fwoi le nei vaenga o le tātou polkalame o leo te maita watu i le polkalame le mamei wa ngulu le tātou tunu na o se vaenga e wha maluru atu tātou tunu o vaenga le o vatua na o se vaenga o le mea lea o vevese nei atu mo me se lava ia New Zealand ma Australia nei malo nei tātou malo tua oi o le whasoasoani mai tele lava ilo tātou tino il tūlango le ati nae so o se vaenga o tele ati nae e o lo whaipaanga i pelu tātou tino e a mamalo ni atua oi Australia me New Zealand e leo ave se lava le tūlanga o whea ngai e vao malo e lua o tātou tino ma e fo ia tino ai ile o mai le malo sena o la o le mele la o tu inatu nai famtalanga i mo le temi nei tātou mata i tu ele fa pe o le tūlanga le la o mautu le ia e te tā i nai fo se fina ngalo le tātou tino le ai tu low lava e na o se vaenga fo i lele e tātou te sirisila i ai i mo le mau po o whea le mea e iai le fina ngalo a Samoa ia o ni nai vai ngol tātou tautua le nei awa uli. E manatua, o le whai ngā malo fau le se e nei. O le whai ngai ngā saina ma Samoa. O le whai ngai ngā ua fastful fitu tau sanga. Bea. Talu mai o na saini le whai ngai ngā lea Samoa, ma le malo saina. Pe wala ngala ngā wa e ngai o le mele o tupu mai e Solomona. E tino o Solomona. Al whenginga le na sainia ele taimi o tula i mai atu puata masese le lofi le wha. I le awhiwa se lau fitus fulima. Le whenginga le na sainia le malo, le vao le malo Samoa, masaina. Ia le taimi na, o iai lo tātua tunu uli tūlanga fo ilele. O le malo tawati nai, sa tau sa ili whainga pa anga malo matunu i whawhi i nei fe soaswani. Ia le ngata li tūtau ati na e whapena fo i nei se leni o mai lava le temile nei. O le tūlanga la le whengenga sa sainia, o le au tu i nātu le mori mau awa. O le mea maninoa, o mea na malanga mai saina le minstara le vai whafua saina o alato o malanga le malanga me le wha ingo le vai aso. O le ua manino ma le saininga aloa ia. O le wha awa wina fo i lele mau polo keti ia. Antua le sa sainia le malo tuwai, malo sa i mua. Te mea tu lai le HRPP. Ia lalo le teite inga le fionga tu le epa. Sainia i au whiang inga le iai le malai fo i le paka le tua e ta o le paka wha awo fo i le wha ilonga le wha awo a saina masamo. Le tua i fo le whale le malo i le fo. O le whale fo i le cultural center le i Malifa. Le si fale na le na fausi e lalo le soaswani le malo saina mo Samoa. Ia na ieno le fufuanga ina ia fia fausia se talo sang fele Samoa ina fia fausia se no fang lele. O le no fang lele mo a onga a malo le malo. Se training center lele po se me faia. Ia ma le mela le vaeng lele le fale lea. E fai isu inga lele fingerprints. Mai sodi ngā tula fono. Cases fa pena o le lai fa aftai e le whainga malo fo o latu fa awa wina le saininga le fa awa o polo ketia na fausia e lalo le tūlanga o le malilienga mo le manui o tangata lau tene o te fo ina i tua le tūlanga le fita le noai mantua la o le whainga malo le wel teimi name le fionga te mai tai palemia o na o se sainingo e toi wha mautu waifea ngai na sainia mua le whainga malo mua le laua sainia aloa ia le wha awa wina o ia polo keti
Ai o lea sa tala noa ma le fesota inga ma le ale taitai o le tuangai o ia tonu a leo lana fionga lea. E malama lama le mea ia sa latu a matina mai. Le fo ia sa ia ma le fionga te mai tai pāle mi le telo tu sango ma vai. E malama lama le fai sa iningo fiangenga ia. Le saunonga la le fionga le taitai le tuangai foi lele. O le mele e tau, o le sainginga o le fianginga le sa iai, il teimi o sola. Bale malo saina. Sa fai le alo le tūlanga foi lele sa fa alia tu le epa. O le me foi lele ia. Taluai ona le sa tau su ene tātou se le ni nā teimi mana tātou fa awo mo se le. Sa eu toi ngā me foi lele. Ia. O tau mātou wo. Ia. O wo foi nā Samoa. Ai o to fili la, o to mātou fili. I o fili ana o to ele ni fili a mātou. E le whailoa lai le whiunga tu la epa o whiangainga ina sainia. E o mea le te minalo e sei, e le se e ese sa ia saina. Mai le wha vae mai a inga na sainia ia whiangainga. O le mata upu fo ele na whailoa fo ele te le tuangai. Ia Solomona. Ia. Tu ulava ia saina la toi ma Solomona. E le tūlanga lai wa afiai. A o Samoa, e le ia afia Samoa pe o lana mori maule. E le ia afia Samoa i lalo saini ngā whiangainga ia. E pū lea mai ai e saina ia Samoa i lalo o le maa lo tuto tasi. E whai lava e pensa notu la e po. Leo te vatua le mau o ta ia sa, e la tau ia sa whiangai mai. E matatu wawa ai peangai le lumanai. Ia pe o lale tūlanga mone ia sai ni ngā whiangainga. Whamai la le saunoanga le whianga te tai le tuangai. E o mai a le temile nei. E le o se e se a saina ma le whiangainga lea whaavai o le whiangainga. E lea ia ina e saina ia ingo le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa. E whaape nā fwoi na lea ia atu Samoa. E whiangainga o le malo tuto tasi ale tunu fwoi o saina. O le ano o tūla na whaalia te o le tuangai i whiangainga ian saunia le vāo māloi o sainam Samoa. O le soasuani whaawau fwori i ati nai. O le alawa lai whaawau e le mālo i a Samoa. Ai whamai saunonga te tai. Al tūlanga lai e to inga mea fwoi le pe fōringa wala apu lea e lea tunuu lea te tele. E wa ese le vāwa ai a tunuu te tele pe o le ua vāwa ai se isi tua a vea ma mea wali liwa e fwoi lea. Ma vāwa ai fwoi le whaonga aina. Ia se awala fo le talu le o sai ningo whenga mua mai se atunu. Wa peila wa ia se me wa sao atu ai. Ia se malu si anga mai ia atunu te tele. Ia, o le verso fo le nei la matanga le verso ne fele sa whaatala noi fo le whionga te tae o le tātou atunu le whionga te mai tai pāle mia. Fia me nao mi mta afa. Le fo ina ia sau noa ai ma whae lo vahenga ia. O le malo si anga foi le vatu e momoli e tu se tanto fina ngalo foi le ia tunu te tele o le larolangi. O le tu fatasi o se malo si anga foi le ia tunu uma tele o le Pasifika. E moli e tu se malo si anga o le tato o ie le malo si anga foi momoli e tu le tato manatu au tu foi le ma se tato fina ngalo. O tunu ne la ito le Pasifika nga ia tunu te tele ia. Ina ia mawhai ai, o na tau fia le mele, o le ono ule mai atu nuu te tele ia lo lato malu si anga. Ia atu nuu lima te ite ina ia lato foi ai ai ngolo ta ita ia lato atu nuu te tele. Ia atu nuu la haitu le Pasifika. Ia pela o le so. O lea ua masala mia foi lele se e sauno nela fionga te mai ta ipale mia lea holi mwha manini le tūlanga lea. A lea fōringa mai o le uto e polili mai foi le minista o le whaafua se i mele whainga malanga le al minista le vai whaafua ale malo Australia i nei e o te loo no lai fesilingia ale tūlanga le po le a tonu le whianga inga na sai nia tanto ma saina i le whai unga le vai aso e a peo mea ia o le fōringa mai le tala noa mai le tai sai e mo mua le tato tunu tu le epa e le e mo e o le feso so ani ma saini fe a o fe ngai polo ketia
e fesoasoani mai e ai le o se ese saina mai o maltemi nei e le o se ese a saina o le solo ai lunga le mele mai mautu foi alu ese o lai mautu lava lona taofi mai tu mau al tatou atunu ma le tatou whainga malo e le pu lea mai sisi atunu mai aina le malo whaavai o tatou atunu ia mai ia fo ia ona lima tulanga lo lima te ina tatou atunu e tu mau lava a wale mea whaafitai atunu o lo maua mai ai ma le atunu o mau mai fesoasoani ma pe ai pe o tau popole ai atunu ia tatou atunu whaawo tua o ia vāvala lato New Zealand ma Australia ono a fianga i wali ali mai i Solomona ia sainam Solomona ia pe ona i vaenga ia o le tala no atu i vaenga lentala no ai tai fa tu sa tu for sa no alta mai tai pale mia neva yaso ia le fu sa no tai le tuangai o ia le sa la tu ia tai mi sai ninga o fenga ia mai le afi se la fitus full lima ia fa solo mai ai polo keti le wa fa matu o tu nele malo ia o la tona ia nai mea na le wa au mai le temi ni tatu tel noma va ai ia ai te le malama ne te ale o se tala noa e fea ngai ngana sai ni ele vao Solomona ma nisi ele la so malama ele tuna e ngata inasa u fa amtalanga foi lele e fina ngalo fa alio ta e luo tatu tunu sai e mo mal tatu ta e we nei e fea ngai o te lo foi e te tauan tato wawa ai pia o le a tonu te ela o tali tonunga mal tafi o le ai ua e Samoa mo le fo utula e me whainga malo fo o le maua le mai ale e le pu le sisi tunu tato tunu e ni me fai i ampe poe o mai pu le se me ampe fao ni lau ele elem tulanga fa pe na me ya tato pa on me le o mai la tu so soani fa mau o le a le so soani fa mau mau tu e foi le e pine fa mau lo le fenga o se mena fausia le malo saina ia mo Samoa fa pena ia o so na vai vinga te le fa malulu atu tato au fa fonga le nei au ia a fai foi le taulo fina ngalo ma ese ia fa malulu atu o le wo fo la tu nei vaenga ia a mai la vai fina ngalo fa alia o le afionga te mai tai pale mia male fionga tu le epa sa tu mai le tofi le sai e fenga inga ia le ua fa mautu ina nei ile toe malanga mai o le e tai ato no ye ni tu langa fa pena pe ona tupu Solomona le lai apa mai ai le malo Australia ma New Zealand ia tato nei te ua tato se atu ai ia le mai e tato a le ta ofi ato no fo leva ai e tato te tato tu mai tai palemia ia awana e alu ese tatou maltulanga le pe ona afia i Solomona ai faafetai le atunu o saina ia le ua fesoasoani mai auā e fua le temi lenei o te lē faatu foʻi se situ aiai ni faleʻoloa i nei le tatou atunuu e te sesū mai nei mataeafia mai tatou mafuta ma tatou tafafao toe foʻi mai tatou aiga e sili ona tumu i o tatou tagata o se tatou atunuu e faatau ai faleʻoloa saina faleʻoloa saina aisea telele iai le paʻu ona i oloa e usi tia nei le oloa ia le la ua amai nei foʻi la le folasaga o le tala faatatau autua le tupe luafelualua luafeluasefuma le tolu ia le vaavaai atu iai o le asii lafoga o le ai le lafoga faaopoopo i luga o oloa ia e faatupulaʻi ai maʻi le pipisi pei o faamaʻi o le suka totomaualuga ia o le pai fatu stroke ma vaenga fa pena ia e tatou te vavaai lai ai o lona uiga o la tala noa tatou le tama leo mea ai tuaisa tau mafa tuaisa o le a maualuga la lona tau ia o nei vaenga la ia le a sa tatou tala noa le taimi o sola ia tatou vavaai e le tulaga foi lele faamautu lo ma le lafu moa latou toe fafagu mai mo la toe faatigataliga tatou moa foi le vivini vaveao ma faasopo le au faasopo moa faasopo moa foi le ae tusa pe ae toʻaaga le au faasopo moa ae matua e fai a tatou ia lafu moa foi e ua inā la laasauga le moe tatou mai mea ai tuaisa ia lea mai fafa
wa le utatu wa vai ai sole e alu e lunga le tau o mea sole o le alu e lunga le tau o loa le temine ia vai le pensini lele toe ono sene fata ala sole e lo va vai tu le pampensini na posa e sole o tu al fast food ta la lua ne asole o le mesa ai alwana ta lata foi le mai pensini le alwana ta lata le tumu o tu al fast food ta la lua ne alunga le te la fa pe au via maua sta vale al ma moli wila se yo te voi nei a to mo se company fa meta alo le ese a mosto company fa meta al voi ni ta vale la popo voi e o fil tanga ta mala fa mo fa la wilo me nei asi fa ta ma moli wila ma mole wila e oi po se mata vale fo so ta tu tala no fo lai mata vale wo sa ni te le lo na ya auto te lan to fe ta vale fo e alule ma o inei tole ma e fa ta ni e o tau mai o me tau ngo fie fo le e afford ta tu tangata fo e mal se le ni mo so le e pe ta se al tau sanga li a tau fa te ile ma mo ese fo ele pe o laso alue lava se mata ele tau vanga sa fai asola e tau va ele quality me sa asola e tau va le quality al mele we it company te mi nema fala ngosi me tu no faf o tau va le quantity mo tu le tele o le me halu ya watu tu mai tau watu le pensini ma watu tu sa o mata to mo le lolang wa fia o male tau le fai ne hafia o maltawa le faina ia lele o el tulanga lele wa ave fanga o ia maro Rusia ia tau mafa mai Ukraine man to fala Ukraine ne tele le wheat le mele le fai mai ele fala wa mata le ia wa mata no tia alanga o foi le i tau wala fa am tama ia le temile nei ia ma afia o malalang mai e lo tatu ngol pokala me le fia fine man tato tautua ele uma Hello tenung ele uma pea me te tupu le lalo langi utato va ai atua o fai ifo lava le o soi fuango le lalo langi lo na taunu unga ia tato va ai lo ia ta pena ia me tato o lunga mo le langi mal ai ngai lunga fu ile le montanto ia wa nei me umu tato va ai atua le lalo langi ia ole ama vai atua ia me a tato e ma vai uma me le langa nei a tatou ele ma vai ele fa mo le ola fa va ele fa amene na va mo tatou e ele popole ai me tu pule nei taimi malo tu atu langa lunga la lo tatou fenga malo o tatou te popole a pol me ta pena tatou ma fo e wa ole langi le tatou tu ai so ele ai te le lopo an ainta vale fele le me la te pe inta vale ai fi le o le ai le me la ye na me fia lu ta fa si paneta ia le si paneta ni si me isi universa na fa ele tu le mana yo nanu fong la le to vesi ni me o palota le vesi fetawa inga oni fa mai ma tanto le to ye ni me ni omicron mani monkeypox ko titi o ma me ola tu lo fa fu mai le tu o le la lo lang o mai e fa mai tanto la lo lang ia au tatou vai atua wa lui fo lava le larolangi na toia e le tulaga pagatia popogatia e foi le talitanuga le pokalame le fiafine e lena o le pau e le oni faamai e saputu pea faamai e sau le monkeypox o le tokypox o le pussy pox o le picky box e o la o uma to inga o le box uma tatou te mine e wa vai la e na le we fo ma fai box o le lunga se mea le lalo langi nei ten ia ata pa wale me atato pui a ver tatou fa momo alu tatou fa tu fai manga luenga foi le pui ai tatou me ia te tupu me lalang ia ma se me tatou te me fai o matuatu tupua e me ese matau o fa mai o e vai a Afrika na fai tau luas fulmon tupu miliona tangata wa mali liu fia ai le ni ia e laki tatou le mo le fasi ta amu ia mo le fasi mo le fasi ulu mo le lau moli ia mo le esi o le fai pula ia o ia tunu ia la le unga lala mo le tatou vai le
puna le sua vai matafe sua vai e mau le tatou sua vai tau mafa i lo tatou tu ia vi ia le tu ni fa manu yanga tatou te mau io ia tatou fa io nei motu nga afa na le nei teimi e se iwa vai sina pese tatou fo mi tatou vai sa ol tala lo so fa na mo man tu tatou fa mo le na faile vai ason tene va solo tene le tatou fa mo e tatou fa mo vele na faile tatou le telefon saulo ia lo so saulo si o so fa fine sinti ia wa fa tali nel teimi le liu mai a Samoa vo le el fa fifianga ai ta no fo manai masiana fa na to le saulo spesiam mai voi o si kamala le si tamol matoliti o stam tu mesia le ato stam le fa sala lau me lungo le screen ne fa sanga mai fo le il mo ne fa oui o si kamala le o le wingo mal o vai tu le o le mic da pede me awal fa o me na il mo Atwai ngā mea wha pēne iso e se teimi o iluma o le he fōwhanga tato le tio o le a whai mau mai au whai pese le a sinti malana whanau e whawhia tuai foi o le na lua o pese le na watu vai aso le tēne hesto vai il paurua leo le tap walu le po o te amale a te amal tina la ing mole to e mafut ile a oino pese me fela na le e pese ia na obinatu ia ai o te ai ala vai sina tato musika le to tato te li mai tato to eva te li lopo ta o ele te ele tu lai tolu ia se fulu minute
mai taku pele kata mai matele ko liti lalo lue ki te pate lue mate ukulele tuku mai te pehe wakata tapa mai ko vae na he waka pele pele tu mai taku pele kata mai matele ko liti lalo lue ki te pate lue mate ukulele tuku mai te pehe wakata tapa mai ko vae na he waka pele pele matangia mai ko koki pati ko lue atu tele mai kata mote tātou ko nono amau ko titi tuku mai aku ki hoka au ai au taku pele toku au ko e kua tau ko au kua hoka ope ope i pepe kai te ngalio te hainga te lahi e tahi winga tuku e mua lue mai ka opi ke mau te tuinga Tafiti pisa pisa e poula mataina le songa imiti vimita la le ualo ane ona faeva le tau poula usie aua le siva usunga o sila mio le atu e pese iola Fatima poka ota awale si o mai o zona ole au mai moa a tau Fatima aumu no posa o mai lunga lo mai aloa i le tawalunga matamia mai ko koki pati polu e atu tele mai kata mote tātou ko nono amau ko titi tuku mai aku ki hoka au ai au taku pele toku au ko e kua tau ko au kua hoka ope ope i pepe kai te ngalio te hainga te lahi e tahi winga
tele siva mai le pese Se ua fia ina pese mai ha Se ua fia siva wha amana ia O le siva Samoa ma siva Palangi Fitongi a i o lima pei tau fi pasi O pese le mu ma pese ma vave Le alua lima pei a me ta vale Pese a ua lofo ma pese wosi Alunga i le tau au pei a e o ti Siva mai le pese te fia ai Usu mai le pese pe te memo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai lo lima I e pati ma pousu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese O pese atunu uma pese Palangi Le manino puaina o le fati Se iusu mai la e se faili Le iloa upuna o le tumupisi O pese atama e fai i teine O favorite lava ale totele A usu mai pei o ni angelo E mai male pe pelo Siva mai le pese te fia ai Usu mai le pese pe te memo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai lo lima I e pati ma pousu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Se teine e fai i tama E pei o le timu mai e talo i mata Mamoli mai e le leo whaate te tete Ai wha leo i mai ai ma le pepe Siva mai le pese te fia ai Usu mai le pese pe te memo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai lo lima I e pati ma pousu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Siva mai le pese te fia ai Usu mai le pese pe te memo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai lo lima I e pati ma pousu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese I e pati ma pousu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Sali, mete Ua auto i le tua siri Ua au whaalongo i le kālili o whai te kiri
We obviously have a new government in Australia. We were elected on the 20-something of May, and I was sworn in 10 days ago. So this is my second bilateral visit, the first being to Fiji. And I want to thank the Prime Minister and her government for making us very welcome. And I want to thank your country for 50 years of partnership with Australia. It's a relationship we value deeply. I also extend my congratulations for your 60th anniversary of independence. I'm sure that was a very stirring celebration for Samoans. We've had a very good meeting, I think, and I've been very pleased today to see some of the ways in which we're working together in areas such as health and development. If I may, Prime Minister, just to say, a new Australian government has been formed. We want to put more energy and more resources into the Pacific. We have made a commitment to engage more closely and to listen respectfully. We understand we need to work together as part of the Pacific family in ways we are called on to do so more than ever. We want to make a uniquely Australian contribution to the Pacific family. And most importantly, I want to be very clear that we are deeply committed to taking stronger action on climate. We were elected with a mandate to do so, and we understand how important climate change is to this Prime Minister, to the leaders and peoples of all Pacific nations. When I was Climate Minister and I was Climate Change Minister many years ago, 2007 to 2010, the experience of island nations was crystal clear, and it has become, your voices have become even stronger since that time. So I want to be very clear with you. There is a lot of bipartisanship in the relationship. Both parties of government in Australia value our relationship with the Pacific family deeply, but on this issue there is a change in direction, and we look forward to working with you. So thank you for your hospitality, Prime Minister, and for your welcome, and for your leadership in the region. Thank you. As the Senator has intimated, climate change, of course, is very high on the priorities of both our respective governments. We're very pleased in Samoa, and no doubt the Pacific region, that with the new Australian government, the policy shift brings them closer to alignment with the Pacific advocacy for climate change. We feel that this will strengthen the Pacific positions on climate change. And of course, we've worked closely with Australia, especially in responses to climate impact. And I do want to recognize your former administrations. We agree to differ, but then as we do, as partners in development, we keep moving forward in ways that we are able to move forward. But we feel that, Senator, with your policy stance, we are greatly encouraged, not only in Samoa, but I'm sure for the other Pacific countries. I've indicated Samoa's appreciation of Australia's assistance to us, especially in our COVID response, together with our other partners. And part of her visit here, as you've seen in the press release, she was able to participate in an event to further our collaboration in the health sector, but more generally too under the project of the Tautua for All. We've covered a range of issues, RSE workers, the
security issues that seem to be high on the media attention. And most importantly, we have discussed the unity of the region and how important that is to carry forward the positions of our region, but to also ensure that with unity we can bring a higher level of development to our respective countries. So once again, I'm very happy to receive this visit from the Minister of Foreign Affairs from Australia, and I wish you all the best in your work, and I look forward to collaborating with you further. So, shall we go to questions? Sure. We haven't. Yes. Oh, the minister has one more particular announcement. Just on one issue, obviously, support from Australia for maritime patrols for patrol boats has been an important part of our relationship, and I was pleased to advise the Prime Minister today that Australia that we would announce today a replacement Guardian class patrol boat to replace the Nafanua 2. I know that this will occur in about I think it's next year. So we obviously have some production time, but we're very pleased to provide a replacement. We do understand how important these maritime assets are to island nations. So I was pleased to advise the Prime Minister that we would be doing so. Can we all clap? The Prime Minister led. Yeah, can I just say that our government is very appreciative of this further development in our partnership with Australia. I think it's very generous on the part of the Australian government and people that they are gifting us yet another patrol boat despite the unfortunate circumstances of our last boat. And I hope that the lessons learnt from that unfortunate occurrence will help us ensure that we can keep these assets that are generously gifted by our partners, and especially in a very critical area of our maritime security. So thank you very much, Senator. You're most welcome. Yeah. In Gulf City. Senator Long, thank you for the opportunity and for Samoa. I understand that you once said that Australia, this is a different Australian government, and Australia will end climate change. In terms of climate change, what is the Albanese government going to effectively do to end the climate crisis compared to Morrison's government? Well, the climate wars I was referring to was the war in our domestic politics that we've seen, or the conflict in our domestic politics on climate that we've seen over the last 10 years, which the Australian people have voted to end. And that's, I think, a very reasonable assessment of the election. But you ask a policy question. I think we are committed to doing a number of things. The first is we will lodge a much more ambitious NDC under the Paris Agreement. Our commitment is a 43% reduction by 2030 along with the net zero emissions. We will legislate the 2050 target. We will put in place stronger mechanisms to actually achieve the target, for example, and I know Samoa has been very focused on renewable energy. Obviously, Australia has had a reasonably carbon-intensive economy, so we understand we have to transition. The market has been doing that transitioning, but government certainty, government policy will accelerate that. It will actually reduce electricity prices compared to what they would otherwise be. We'd anticipate under our policy framework around about 83% of our national grid will be powered by renewable energy by the end of the decade. So that's a very substantial change in our plans. Senator Wong, my name is Stevie. I'm a finance journalist. Hello. Your new Labour government policy is to bring
families of RSE workers from Australia. When are you going to put in place that policy? So during you're correct, and thank you for being aware of what we said during the election. We made a number of commitments. We made a number of commitments on the Pacific, and they were driven by the desire to ensure that the policy, the investment, the resources, the energy, and the policy framework for the Pacific reflected a uniquely Australian contribution. And one of the things we can offer as a member of the Pacific family is access to our labour market, as you know. But we did listen to the criticisms or the concerns raised by some stakeholders, and one of them is the difficulty for people to take their family to Australia. So we did propose, as part of our election policies, that for the longer visa, so there's the shorter term visa, 8 to 9 months, which is the seasonal workers program, the Pacific Labour Scheme visa, which is longer, that we would change those visa conditions to enable people to bring their families with them, because many workers and representatives from participant nations had said to us that is a real barrier to people participating. I've only been in office in this job for 10 days, but we will work through that. We will also work with those countries whose citizens do come to Australia on the implementation, because there are some issues which people will want us to take into account as we implement. My question is around the new quota system that you have introduced of 3,000 million from the Pacific. How many would that average of specifically for Samoans, and what does it entail? Right, so I'll answer the second part of that question first, if I may. The Pacific Exchange visa is an election policy that we were with our, that is government policy, and we announced that in order to provide a limited number of Pacific Island citizens with the option of a pathway to permanent residency and in Australia. So you're correct, we identified it as 3,000. It's modelled on, and you might know this better than I, a New Zealand visa arrangement. We will work with the region on the details of that implementation, because obviously we would not want to have a situation where you might have too many applicants from a particular nation that might not be sustainable. So we will work through that with the region, which will go to issues such as the one you just identified. Just a minute. Sorry. You, and then back to you. And that'll be 5, right? I'm going to bring the Prime Minister to Australia. She can do all my press conferences. Senator Wong, you have spent the most part of the last decade as Shadow Minister. Yes. And your strong support of the Pacific region has been noted in that time. Within hours, you sent out a message to the region on the Australian end. Did you watch it? And within, yes. Oh, that's good. You read every word of it, you noted. And in 2 weeks, well, in 10 days, 2 visits. So no doubt the region is expecting this passion to be translated to improved relations. Senator, in that time, in the Shadow Ministry, you've seen what relationships are, but what is that one thing, whether it be a policy, an approach, or a development issue that you just couldn't wait in that 9 years to implement, and Pacific Island countries can really feel on the ground once it's in place? And Senator, PESA Plus, we have seen over the decades, this is me speaking in 2 months. Yes, 2 questions. We have seen definitely over the decades of negotiations and talks, and the plus in PESA Plus has always meant to Pacific Island countries that opportunity to address the non-trade barriers that hinder their true participation in free trade. And so what does that plus mean to you, since that there's still some non-trade barriers? There's some NTBs that still exist for some manufacturers and exporters of both trade in goods and services. What can we expect that could be changed in your government's implementation of PESA Plus? Okay.
second question first. Well, I was the shadow trade minister, so I have had some engagement with some of the issues you speak about. I would make the point that obviously since PACER Plus was ratified, we have had COVID. So the utilisation by virtue of that is going to be less. It's always, implementation of a trade agreement is always challenging. The negotiation of a trade agreement is challenging, and then the implementation is challenging. So we understand that. So I was at the High Commission today, and people spoke about the establishment of an implementation unit for PACER Plus. I think here in Samoa, we'll be guided by Pacific priorities, and in particular, the exporters and their engagement with us about what could be done to pick up utilisation. We do have, if the non-trade barrier you're referring to is our quarantine and biosecurity arrangements, I mean that they are things which apply to all nations. So that this is a long-standing position of Australia. You asked what is the one issue I have been itching to implement. It is climate. I spent a lot of years trying to change our country's position on climate. I was at Copenhagen. I have 2 daughters. I would like us to be able to say to our children that we did something. I think that matters. Senator, our Prime Minister has recommended a proposed China regional agreement to be submitted for discussion by the island nations for the Pacific Island farmers. So what's your position and Australia's position on that? Do you want me to? Well, I think, if I may, your Prime Minister has shown a lot of leadership and wisdom. Not only now, but I think in many of her statements about the importance of robust regional architecture, respectful regional processes to deal with some of the external circumstances we all find ourselves in. We have taken the view that regional security is an issue for the Pacific family. We have consistently taken the view that what sovereign nations do, and sovereign nations are sovereign, but ultimately have the potential to affect the nature of the security arrangements and of the region. So having a collective consideration of those matters is important. I think that's a long-winded way of saying I think it was a very wise intervention. If I could just add a little bit more. It's been reported that supposedly we had signed on to this proposal from the Chinese government. I think that's been a misrepresentation. So I want to use the press conference just to clarify that. The signing that took place here last week, that some of you came to, were bilateral projects. Most of them had started a number of years ago, and it was a formalizing process, which is a normal process. It just seemed a bit abnormal because the Minister of Foreign Affairs was here, and there was this particular proposal from the Chinese that they were seeking regional agreement on. So our position was that you cannot have regional agreement when the region hasn't met to discuss it, and to be called in to have that discussion and have an expectation that there would be a comprehensive decision or outcome was something that we could not agree to. So I think the region has come to that conclusion that we need to meet as a region to consider any proposal that's put to us by our development partners that requires
a regional agreement. So I just hope that's clear. Thank you. Whaftaitele lava. Ia, manatu o le taunu unga le nao le whaatalunanga sa whaatadali le tātou le teo. Ia malatutua mai Samoa le ne fiafi. Ia se sau noanga fo i male fsoi inga. Ia male minister al vai fafo a Australia. Ia male taitai o le tātou tino. Ia le fionga le tamai tai pāle mea fia me nao mi mata afa. Ia ole vaenga le whai o te fo il tātou tautua le ni aso. Ia whaatai atu le tātou tunu. Ia whaatai foi. Ia malu tele le awhia. Ia misi whai tātou paama. Mai le aso. Ia mōli mawina foi. Ia le whailoa inga lea. Ia ono o tele ia whaamtalanga matustusia. Ia lunga o peng te whaelangi. Ia misi foi le tātou tunu. Ia pēr nei vaenga nā le wai sila mai ne fiafi. Ia sa mawhai untu i nātou tutua. Ale se ufonga le no mole nei aso. Tala whiunga le leila man tātou tutua. I le nei aso tofi. Ia male o mai ale minister le vai whawhale mahalo o Australia. Ia tu manatu. Ia ona isi vaenga ia sa fsiringa ele o tali atu. E se fasili mai se tasi o sui o le tātou o whaasana lau. Ia a mai sa mo nei. Moli tele atu le whaaftai tele. Ia tu uma sa mawhai o na mawhata mai. Se upo foi wa le taulo fina ngalo ia ai mai se foi se manatu faalia e le olo ia ole manatu lava na ia tau ia ai le ole mena fa ia fa malu lu foi fa maulano tu foi tatu tunu ia matua tu nata tu ngalwenga ma se tutua ia maluai ia ila lau to fa te mali ai molinia fiafi ia fai o tatu tu fe loi ele asonga fu ole vai aso fo molteminei. Faça e foi.